Leisha Tangkhul now being to psychorally the talk with Sorinthan Haorei with a third episode welcome sadly aji Indigenous Hills Network na igran production li collaborate salaka episode hi kachihone aji Ithum na saklagain leidakle sensitive salagain leidakle kala controversial salagain leidakle Manipur state li shock dakle maitei kala khongchai we conflict hu maram li tum discuss sak wai sara hiwi conflict ina Ithum Tangkhul now being li Ithum naga now being li kathada sajadalai kyuwang ra ka shock kala hithada vashumkha Ithum kathada leisara kala Ithum hi khisala ka okthiran ka jumaram hi Ithum aja discuss sak wai sara aje hi Delhi li leidak leya Tangkhul now ka tema ping na ralaga humoram li deliberate sagi dak le ne Ithum na chanpai sagi dak le Ithum Tangkhul society Shangrei sang vai wang ne Ithum psycho roi wang ring phala khaya kala khamatha theising ko khuya episode sara ji hi remekap da hangai chena achuwi issue he discuss sak vai da Tangkhul li them thang mai lagan leidak leya yar show yar khoka matina rang room midle in atum avali introduce samige kala Ithum welcome sakuilaga Ithum chanpai hi haphok vai sa se remekap da iwi yar shongli leidak len haphok ke Dr. Jubilee Shangrei he Center for Political Studies Jawaharla Nehru University we assistant professor ne kakhiya sada queer Shaokhai Mayirnao he this way research scholar ne this Mumbai kala ka thuma sada queer Dr. Yuimirin Kapai he associate professor of Rajdhani College University of Delhi kala Tangkhul Scholars Association we president sadlaye khamatiya sada queer Worso Zimik advocate Nishi matili ningshi kichangate into atang sakchungka leisalala Ithum chanpai sakhwai ratsang khwibang chungka ningshi ringpai aritumna tiomoi maida Ithum discussion khwibak phai sase remakap da ina kuira Worso Zimik likhang hanak sangai Ithum Tangkhul nawa kasada achu issue hili kachungka na thaidle kachungka na mag thaila leilak tale Ithum achu issue shock dak lei kyuwang ra shokhau kyuwang Ithum kai kana muchu ke kshaka wolongle kupsang alo pai the expect sa sai ka ara kachang phanga kai re issue hi arwen dang da muching sang la chakshimi khar maki da leidak le thada thei kyuwai hi aga chakshida ra shok hau khla gi je kala hina Ithum arwe Ithum Tangkhul li talain Tangkhul naw li ka thada impact sa le je na wena tiongmai ka shmai remakap dang na ngai na no atam ka khwimilo yar sho Sorinthan Haorei li ning shairi Aju imram hili, maite na kukiwi, communal clash hili, ning saksak le mamangay na rakshok maning mane. He political observers biwi, kamachuk atishuda. 2024 li, central government na election Lok Sabha wi sagidakli hili, political brinkmanship agenda ka sada. Election we propaganda sakhwai geopolitical interest agali laga Myanmar li permanently le dakle north east we militants ping underground activists ping Meitei now ping Naka now ping Assamese now ping hili India we shibai puts on the ground kachi mangwala ka Kongjai bing hili shin laka Government of India we agenda fulfill sakhwai kasahi maide we intellectuals bing na thekwa leaugda Kongjai bing hili maide na kyak machon mil ka rakhai hi aj central government we agenda hili maide li akin salaka rashokki da khlei thelaka chiwangai na Maitei bing hina, Kongjai bing hili. Issue chance palaga aji hithada rak shok ne jihi. Hangdale, hi rak shok hiena. Ithum na thei plongki jiva kikla jika. Political conspiracy ledak lehi. Ithum theran ne. Aji maitei kala Kongjai we, ti shot hina. Ithum katongali apong trakli sazzu haire. Ka Sagzuwe alongjili Naka bing we political process ledakli trakka hapkuno miairek jihi shan khuye kala Ithum na theblong jiwa khikla jaka aj Ithum Tangkhul bing kala Naka bing hina ngachirang aina
ขังชีวิขังชิกครางสักตะเลยข้าอิทุมนั่นนิ่งกจังวะวิชันอาเขาลงลีคกกษารักขังรุมชีนิ่งจังไหมชีวายนะอิทุมพับตาขยนมาซาละโชคตึกเลยฮีอิทุมวังพาไว้ปงอักเลยจีชีวายนะเทกทัดมาชุกสักไงก็เลยอิทุมงจีไว้เลยมันเลยมันเนี่ยคือวังเลยจุดละก็อิทุมฮีขจานมึงว่าละนิ่งสักไอ้น่ะริงเด็กเลยมียูร์มันนิ่งมันเองนักกาบิงฮีอิทุมวีขจานเลยเดเลยอิทุมวี identity อิทุมวี culture อิทุมวี history อิทุมวีงะเลยงะว่าละก็ขริงมียูร์เนี่ยฮิวไอ้น่ะไม่เต้นคงใจนะอิทุมเลยชมันขวายซาสัลละอิทุมจิลีงะจีขวายมันเลยมันเนี่ยอิทุมคนวิโทษตรักข้าตามก็คุยชูคุยมีเลยเดเลยก็เลยยรุ่ยวัดสาดเลยยรอนกละตรักข้าเลยปมเดเลยอัตมิตรันอิทุมวี CSO civil society organization leaders speak politicians speak ก็เลย social workers speak ก็ต้องนะพับกระดาษลงลิงเงินกากจีวะอิทุมขกกษากจีฮีขังชีวิขกกษามันนิ่งละวิชันอาเลยละก็เงินกากจีอัตมเนี่ยจีฮีหังไงshare okay ning share ko Worso Zimik le arui rashok da kle wi marambing kala arui ru le da kle yi tiong mai kan mention samira ina ka khnia sa da ku Dr. Yuimirin Kapai ling han nga athang ku Worso Zimik na mention ga sajli hi issue shok da kle li thum tangkhul bing wi wang la tong khui ga pai tong ga pai pha mai ga pai apongan khwing sa ngai chi tiong mai ka mention sadle ye ithum issue shok da kle li tangkhul wi wangก็ถ้าได้ที่คุยเลยตั้งคุย point of view ไว้นะอีทุ่มลีอีทุ่มเราต้องคุยไปเลยละ situation หิวไว้นะออมนี่ก็อีทุ่มลีก็ถ้าได้ effect ซาดเลยอีทุ่ม stand ฮีก็ถ้าได้เลยเขาพาระก็จีเดี๋ยวก็เท่าไงตั้งคุยน่าวิ identity consciousness เขาก็พอกันนะอาจีหินะเครียดเนี่ยอีสิตั้งคุยนักมันจังเลย communal crisis รักโชคีอีทุ่มวิวังว่าถ้าได้ unique position นักเลยเลี้ยงสักตัวเลยIthum bana are directly involved salaga rai jili mazang thu ga da neutral ne ta ka pning le tangul naw ko jung kana akale la support ma sam na tangulong ka thana bing la bai tang TNL we press release ka tha la bai UNC we press release ka tha le la bai hang dak le ji akale la ma ko tom na khong jai le la mai de le la ishi wa neutral in ba mai ta le ka situation hi ka communal crisis ra go shokli neutral position va mangwam ne maram va ithumli effects sa go je ka ji ka social group li shok tak layer or shot jine effects sa go va kala lang me da ka ji ka resolution khira la ga kup ka sang khira la ga ithumli effects sa gi ji le ga va ring room da layer social group ka tong le involve sa se re ka ithum ba directly involve sa thu ga da ithum hi primary agent wa meaning ne secondary actors ka thane jena mai kisa da ithum na abong aglia mediator sada for example kala khongjai na meaning ka me de na ithum li yan sai la ga sa khai abong ku chung khai na ithum na mishung khwe ka bai abong le okay ning share Dr. na nowi opinion share sami kai chuma ari na kuira Shaokhai Mayirnao lila originally relate ka sa no we take ko kuili ishi tangkhul na ari stand kuila ga leida kle ithumon ari Dr. Yuimirin na mention sa kai da neutral sa da leira da leida kle hina ithum wang kya ka pha le sara kala ithum hi we stand ni da da kuida kle ithum li sak za le sara la mai te na la actually support sa vai ho da le kaw da le khongjain la chi ta ka mai na ho pa bam da le issue we stand here neutral sada wa chinga ka hina ithumli kam tha or chili chakshi ka tha da le samro okay originally dialogue na machuk pai khani le jim khareli hang si ka ithum ning jang lak tak le je khigla ji ba ja kham chukre a khana ba ka tha da ning ga jang ji ka tha da khuira khla ka da ran khuira ka da ran khuira kiji we maram jili khani mchuk li yu thai khuli ba ar chik ta thran itum na khini jang lakla kiji thran
hili kachunga zang dale ara hakkamaya politics framework agreement jena musunsiga itum context specific samai da itum shock arui ringrak takle shock takle hili musun mai da sasikla kijiba hini janglak la ji yaru hi theire okay ji thei khai with yara thei ji atishu da ji process ji hopok de ji kha issue li phapta khlo nak le dele yaru hi kachunga hina ara hi ka thak la ji ka ba ara ka ka ba ji ning jang e ta ka ku maram khangzek thran ba ka ka ji wi ka ta da khuir la ji position ji I ka ji wen ning lik la ka tio ba ling ning la ka ka honda ara ka ka ji ling ning la ka ji ka haul ji sampang pai la ji ba ji kham chuk ji ka tio ka wat li hor za kai na ka ba li ning la ka tio ba ji ka ba li jui na yang ai da ka tio ba he ka na shi la shi rot kai la chot kai la ji tha da le da le je na dai la ke na okay ka ji ni jang ka ta dang ran khui ra ka ta hot na ra okay no opinion li ka chi ba chi na ka hak ba chi ga ka teo ba chi li ka tha dang shi kra chi na teo mai ka no opinion ni ma lai sa ra ari tada situation ni khyang li ba kala ithum bai thochan hi yang ra li ba machuk ki jithran process pai na sa thiyo gi sale processual okay atang ka hak pa ji sat khali ra ji ka sak tak le dali okay ka ji ki gla saw with the ji sa ga with the ji here daw sam ji pa ari kya shi ya mai Worso hang hai ta thring vai ngi vai himale ba ji le yaw gi da ji ga tha le da hila sa ga ba minam shan le ora ka kharajan sa ung sa khwali tada ji we process pa ji ji negotiate ka sa ka ji hili itumi tactics si tio khum shumai ra actually yaru public support by people's movement ki ba hili voice ka chumai da khami tar ga sale okay tham tham sa yes ning share kuira Shaokhai Mayirnao ina aru hui issue hi maram li na kuira Dr. Jubilee Shangrei la han chanau kai aru situation shock tak le conflicts ina may 3 when ha ka chara shung da le dak le hi le Tangkhul Ithum Tangkhul zang ga suffer sa dak le hi cho chun gai na talent professionals being chung ga chodau ge da Ithum apom lim pom paim da ayarly shock le re Ithum hi pandemic khle adam je tran chung ga ungme pom la ga Ithum chili try sa vai sa la ga Ithum hot na da khle ne ka a chu situation in Ithum ku chung ga le ka thang shock le re Ithum chat le re Ithum le sa zag jang khad le Ariwi issue conflict shock da kle hi le Ithum Tangkhul na naga na stand khui da kle hi le da kle position hi justify im sali kle ji han ngai aria kathana bing na stand khui da kle hi Ithum Tangkhul now bing wang hin na phami lakla ka tha ka phak mai kla ji no opinion ka share san okay you will take valley Ithum we long now bing na Ithum we hi neutral ne the terminology to the free zone ki mongai na shi chin laga ka shok Ithum the document sampang terminology ba ji to the really problem le sal ba ka condemn ba ji Ithum na la theo la the neutral stand ki tharan Ithum the historical perspective la politics we movements lik yang tharan ba somewhere somehow justification wale because akhana khigla ji kha mai dai na territorial integrity ma kai pai mra ji how Manipur hi ngalai makai pai mra chi hau whereas isi naga na ba hoi Ithum politics of integration Nagaland li Ithum integrate sarang rumra ji politics leidele ji we contention ji akha leidele khakhani na kongjai bakli khaba tharan ashi wi ngalai isi wi ngalai ji overlapping claims boundary we conflict hi chung leidele hi da ai ga khani ni hi ba inishi we bang wa isi Tangkhul we bang or naga we bang wa potential the enemies ne are meaning sal they are imminent tada yangashian ne gidla chita ga are atum the neutral stand the khui the khale ba hi atum the rhetorics ka policy ka khan evolve sal ga saka chita ka ba ji background na ne ga ba justify sapai h ka execution ba li ka thagla ji ba ji Ithum mathai mko how does it execute ba ji jang ka da workout sal likla ji ba ji Ithum detail analysis or data resources malai thu gi da
the eva jen hai sa ke asma mathang ai na mai khai man laga arwi hang kai ji hang man ke okay ning share in arwi hi kure Worso li ungai de le arwi how phoksa da na kiwang rak shok ta le ithum ni tha impact sa le ti omui kha mention sa arwi ashi ka thum na la ithum we stand kui da le li ti omui ma thum opinion ji share sai re arwi issue arwi topic hi conclusion sa da in a hi no opinion lang han ngai ji ne arwi stands kui da le safe salagai na neutrality maintain salaga pam da le hi na ithumi phambai thui gi decision ga sat le lag ji thengai neutral gjaina issue hili khi kathada chali khlag ji hi observe mak samaning mate khongjai aina maideli akhali changlaka sada khangrok rai ka sa chili partisan le laka position ko khujli mazang mane ji ne kha political dynamics leide khli hi kathada chatli khalag ji hi nakana oping katonga chumlak aina munlak aina observe sa da khli ni kala nagawi decision wa politics is an art of possibilities political talks kala hui through aina ithum ngasan rum bai ka chamna bai ka ashimata la kathada way out solution ji rapai rikhla ji he observes sa da khli ni kha in a political dynamics ledale ji khikla je ka idea of a nation concept pa hi nagawi concept hili maite na nakahing rum dale la mani ga naga ina khongjai bing hi rum dale la ji thran ithum na theidle manipur hiwa instrument of accession 1949 li union of india li changrag ji le khai nei kala manipur integrity tahang da khlipa hiwa constitution of india na protection khik khalmale ni ashina ithumle machit laka salala chi legally tenable masamane kala khongjai bing na athuma outrightly hangai re ithuma union of india wa alongli any settlement ralo ramilo khiramilo chini kha nagawi political concept wa india and naga hi ngate kha yes ithum okthurum bai kjiwi position li le framework agreement ji ngapak chang gai mning la na ni ngate kha okthurum bai jini kala jui ajing jili maite le pai khongjai le pai ithum maya khangrok a lungli mokthurum bai mnak jil ma le mani kha naga hiwa maite wing le khongjai wing le claim sa la ka ithum wi ongram sem ka sa ji mning lak mani naga wa ithum wi ngale le da khle ni kha ithum wi ngale hi kachi gatha mi yuna ngakai vai ngapai ka chiama maya mani chiwa ithum ngakre khiwangla je ka hiwa ithum wi historical pattern le de hili awa awa yina ran sang haya lamji ngaleji nawi yu thotli pai lak ena bchok pai liao ga da ithum wi moral obligation le de khle hili khoni thot la pai kha thot la pai nganing da khle nei kala issue hi ari nglang da makup sang pai tha da thedle khiwangla je ka ari hi khani maite na khongjai hi ashim law la ka chui lak ena tembo hi le da khle nei chwadam jali ithum na kapha ga sana da kya ka effort minla mung dam re okay atam walungli process tha the healing process ra sare kala nakana prepare sagi jibava ithum wi wang ka tha da hak mai thui gi ja political parkin le pai rikhlak ji chance ji ngai gi ji atam ne okay ning share in ara issue ji we next questions are the Raunak Ralu Shingai Dele, Dr. Yuimirin Ling Han okay, yes, originally itumi prepare Sasa usually preparedness Timov Arang Laga. Had it been Ari situation shock the he Ari ituna discuss Sire, Naga he, Tangkhul he, Kongjai Lila, Maite Lila, issue late to the clean.
Ithum we ngalay we pongli. Jo with the Karelaga Kongjai na Tangkhul la rai Shaokhai re. Tangkhul line Maite la Shaokhai re. Aju situation hi Tangkhul versus Kongjai sa salo. Tangkhul versus Maite sa salo. Ithum li ju preparedness simulate la ji thengai. Aju hi ithum Tangkhul na li shok sa si jiwa. Ithum ari Kongjai na Maite shok dak lele. Kongjai ba shin na athum Asht sadak lay hi younger wa athum na prepare sadak lay thadala thaid lay. Ithum Tangkhul na sadam sa shop saro do kring krage ithumang okthui shop saro la Maite na thimi serolo. Ashi government ashi kuchunga athum miping leogida athum le power ji leogida financial power no administration no judiciary no athum le serogida athum na thimi sero si jiwa. Ithum Tangkhul na hi ithum le ashi hi prepare sadala la ithum kla do okthui khwai. Ji kha thengai Maramba Ithum hi hithada Shaokhai Ithum li pangsapa khamak le thada the Ithum li kashai sha Mumbai thulo Ithum li thau mi thulo example Ithum petrol Ithum diesel hi thingolo or Ithum gas cylinder hi thing miolo maite na Ithum communication hi sashat miolo Ithum kharing kragi chotla kai ne the even da Ithum electronic communications ping hi hitha sau si che Ithum Tangkhul hi katha le samrao Ithum prepare salak te le la salak le la ari hon ok thot li ji khathe ngai no opinion de Sorinthan jimahang rung lagan na athang kang han baji shilage na ina athang we question baji shilage na ngrom sangau ge okay Tangkhul now li nagali threat le dak le hi gaji Ithum na rin dak le na gaji Ithum na sung dak le gaji ning rin baji Ithum na rin dak le baji ji baji shenglage na the laga kala identify sa laga ka tha da sung ra ka tha da nur ra gaji stand ideously stand kui plungra kachi clay pai kala yura ka sa da lay plungrai Ithum na ST made in ST demand sa da leji mamiam ne da krewe na hangra shumai re aje jiwe na hau phok ne je na rak shok mening ne ka hau phok we immediate cost je ne ka ishi Tangkhul wile naka wile jiwe stand je akla malay le ka Mayday na Ithum Tangkhul now le naga now le kala phung now le general na dominate sai ge ji hada hangsere political campaign gazatli kare we na hangra shum ga nei ari campaign le la hang bubam de le ka ji thala la hiran adam hiran ga thwel political tada position le dak le bing administration le dak le bing khang de bing na ki long now bing da ki position where ki kang je kwai sai ra khang je mara lak rang de ji hau ga de hi ga tha shok dak le issue hili issue wi position was stand we hi nei ga ji ba je shang la ga na le phrung re le ran ne ji ba je uk nang la ga maram wa individual la ga sa da Ithum wa mazang sing kui pai ga ji le mahang sang bai ga ji le kala ishi Tangkhul Scholars Association jilo mai Tangkhul khum la ga Tangkhul na ko dong ga zang ga ki ka de ka yearly we mandate mlem ne yearly we opinion hi ne ga ji ishi long now na mu kui bung ne DNL na kui khum tha da for example or kadam now long na or ung now long na kui khum tha da ka chi ka tha UNC ka tha hak lak ga je DNL ka tha na naga bing we stand Tangkhul we stand hi ko hili Ithum negotiate msa bai mni hili compromise msa bai mni je ba ji shengla ge na ji the la ga le sa si ge je para de kwe then adang ka hang question ji interesting sala ge ishi Tangkhul Scholars Association la project aga sem de le ni ngle hi ki ke te ga sa da ari hi India interest mlem ne ishi Tangkhul ko phung ra khui gi ji he notice ko phung ra khui gi ji he ka Assam ga thalia for example mishing ga thali ka shamau de atum we khu a ka yang mi ting ga lang de we khu a ga ji khu ni ga thum ne ka ting ga shi ga we mi ting ga shi ga bom de le abom ji ka shamau we ji conservation forest conservation we law ti shu da Ithum we le la adam ji ga tha adam la rabai je na Ithum ji tha si gi je Ithum ka tha da response ara amsa da Mayday for example or state government na jause or Indian government na hi ara hi wingle hi na thum
forest area being he na tum private land ba je habitation area ba je ba je ne ka forest land being here Indian with property ni he na tum missing by lum ram thada mishichin by lum ra si itum ka tha response ra for example ajui issue jilo ajui issue hilela thada best case scenario va kongjali mi dak leji itum le mira naga le la ji ne ka kongjali ka jigtha administrative structure va mi how may daily SD demand we jimmy how jegavi itum ta response ra itum le sham but are we status go in leka ji chamsa the DNL ka ta prepare sa le UNC na ki response sara de le kung de long now bing da ka ta de le itum le jigtha preparedness kwad kujung ga le da khui itum le threat radically itum we existence lila threat rabai gi ji me culture lila idum me politics lila apong chung na threat rabai dak le ka chung ga le bum dak le ne je ne hi response ka tha da sarak la hi ka tha issue haklak in a rai ka sa rashok sa ji ji idum ka tha da response pning lam ko im ne ji ba ja ada idum no wi ka pning ngai cha sem ra da pning e ada ka tha da response sa sa ni la hang ram ning ne Okay. Yes, ni share in a ngai cha question chi ku Shaokhai la chi han ka bi sak pawang ngai le ye Ithum li ra shok sa si chi ba Tangkhul li ra shok sa si chi ba chakshim be khar sani ka ai Ithum na packet and tackle sa shap sani ka or are ri shok tak le when are Ithum hi matham mai ka da ka da prepare sa wa pai le dog chi la ka thengai are humor mili zek ran Ithum Tangkhul lo bing or naga now being here Jilo could like Kiki when it's house even ning dium Shabre Ka or chot Shaokhai tran Jubilee Octiva Gijibaji Jibaji Muchuka even Jilikio Tada Maloring okay Jibaj liver Ithum he Kangatar Dumli Malunkring a Dumli or Kachot Dumli Ishiva Maralakte jiwa kipa ra no na tak shape ka wang ot phunji wanga da wanga wa da laga wa khan sam ji tran jipa jli pi wa hai shok jli shi ji ra shok pai jena tada ma ari tada khyang dran wa Ithum na khyang li ngaran ping gai da bam le samal pai khle le kap tele ina da kharjan gsali Ithum so na kharjan gsali shan sakena ka tha mai likle es ti daw ka thawr kla musa bai lunga tada ha pha no sing laga tada akhli ba bit khoi gyo ka te ba je musaral la ka jiwi malung ka ping ning khak tila le kap tele jena ara tada satwagi ji ba hili je khawa tada arui khutlai na pang shapai na sau se ji ba je ji ba je iba saklan khum ka policy aina ka shrei ba he hi ba li shi pa da shingu thwe da hi ma thei is la ara hi yu jat khang de bin hi thei no yen isi le ja da shrei is la ka teu khlong ra screw no je hi bak mi shai le hi bak teu pitra hi thai ka sai yen ara da dam tai la ke na ara yang ra than Ithum khni thot ping hi ping hi hinding khang shelter ka sa khain tai la ken jen ar hi sau se jitran ba or zakin Ithum hi teu mai khamang la chan phai hi sa thei plong re laga khar tui khar na wi tui ngana thei hi le plong re kala teu mai khamang la lai ki pangai plong re ji ma jang thura ga ba Ithum ngaran wa gi ji hi ba songfu ma shau la pai jitran ayawi khar thot wi malung ka ping jil shimanar sa re lan la thengar sa re jida ga Ithum ji jili khaning shargi thale okay ning share yes Dr. Jubilee no we opinion ngarai da lega ga tha sanik la arui situation ile Ithum ari kuira Shaokhai na hangai da yang we oche Ithum ready sal ga le sal pai da hang da le Ithum hi chamsa da ach khongjai ba shi kya ga thi le example sa da Tangkhul ra shok la Tangkhul la Imphal lik chung ka pam da le jiwi foothills li chi Tangkhul chung ka pam da le Ithum hi da rai hi le Ithum jiwi preparedness chi
क्या ले कल खरीन खरफिले इथुमी क्या इफेक्ट सारा इथुमी चाचू के ते ट्रैक के ते पिंगले इथुमी लगन पिला एग्जाम ला चुरा चांग प्रो लिबर मिजोरम भाषा में चुंग ले इथुमी नागले नागास में साले एक सब साला और कल इथुमी पॉलिसी drive out why itum hita situation hili vision haklaga ne vision thalaga ne policy siam na ba itum jiu situation hili leilak te leilak si kala itum ya ara ringwa ki da le hili kiti ka policy siam na ba itum prepare sa la ba itum ya tackle sa ma mi pai si no opinion ni thale ni Okay. In a hangi jiba here, policy level line moment meaning la. Pala language the empirical account or that a course of action ba jen moment we learn. Okay. Tada itumi ideological level by name explains okay. Ari Shaokhai ne chalagai ne jugai. Hikata conflict shocks are signature. No way we or young we level this up issue no mang chingre. Yes, I accept. Ka in ali against something for. Ara hili ok to be power relations in the JA. Clearly power he to the institution, state we constitution, parliament, state apparatus, police, the army forces, judiciary the lake sani. Ka ara concept power relation in the JA. Kang there issue that localized dispersed hani. Jen everyday experience li thang li ini some only power relations le. Jen ara jiwi concept jen na itu nak khiang ram soft power way itu ni. Hili ka hamle jen na saling ni bom naga na bi ahli kada alisa mi mamand le naga dressing la or haircutting sa khani tira. Na power dispersing is advice. Now jen he part of nationalist agenda in the push by ara he with power hina he kina kitam power here disperse localized out it up ichum na kining jungle collaborative approach no which in a sense power he are a certain organization or particular organization that can find masal in nature power disperse so it can be bureaucrats and sasal by yeah church leader and sasal by musicians and sasal by artists and sasal by yeah even to certain extent he got conflict show tharan even should be in the tanai but in the encourage samni go because baba he itu na junga theory le thai hai marxism le prostitute na pato role phi kai tu sang chi jen ta chi bi itu na thai gi ji hi tha la chi kha itu mi movement le khra ni itu mi naga movement hi kha wa movement hi incorporate sa dum samrang chi li style ba hai Maite na kong China armed revolutionary movement with tactics itum naga uli tang hui de. Ka itum na ada kong China maite uli tang hui ki akhne. Are we collaborative approach, no? To nationalist agenda ba hi. Itum morom thungi ki ba hi. Hi itum ya thum them me ka de. Organization na khmang na o anung ba shi na sao re. Ma chi bai no rai sho ai ka. It has to be a collaborative approach. Na la in the zhang kai no hi. He right got mang mani no. None the Billy Parker inside the society me people's relation to relation. No? He targar savage no. He the politics no. He the atom he aji kong China sakship dictate it no. Ashi power is direction no. Jen she tangkul no or naga no. Maintain the kong China sadly are a collaborative approach to nationalist agenda or identity politics by she tanghui targar sai the queen. Ka hi sagi ja dam hi tharan itum na phap ta gi ja akhane no way I with internal difference les ade village way or within the village system ka hi Aristotle na hang kind the political friendship or civic friendship dan hoi hi ka approach akhane gi jin no way I with differences ji ya dam hi subside south gi jin malai sa gi jin ni ya laga itum collectively work sa thra itum work ok shore ka hi di asham go dong localized side laga regulate ko sa to hile dangerous rami आज मैं देख भी movement में आजों ना आशी में कौन-सा एक साथ अंतर तो वो साथ है आर आशी तो उन्होंने मुझे रहते then at certain level hili certain organization ना में regulate साख में बता कर साख चले जिम्नी लोग free hand में है का ये वो now the issue इतने को तो लो गाइड बाय शॉक बाय नहीं jadi आर में ले इतने मिली शॉक सा सिग्नेचर demand ninjang ni ka kuji approach lo are we collaborative approach it me preparedness kai are we see
friendship by the other side making me conflict my head you will bang or Tangkhul bang the mug patch ji hang lay Okay, ning share yes. Important salakai issue raise some here ni shikura also Zimik la arrange we question ji relate salakan hanai bom le Ithum na arwi ami ben the take shali Ithum Tangkhul yes volunteers prepare say training sadly is shy garage when what's next Ithum kuni talk chung kana Ithum we arwi Tangkhul we sabaki ji ki le kli wang ge ji Ithum ka ta sa we Ithum rush wa ka ba Ithum kin we ta sa le ji blind salai le da le 제는 너희 opinion 너 take quickly 아주 라shum다 이슈리 라쇼 사고가 그라들이 삼랑 그라 라쇼 사고에 좀 tackle something 나 아리 라쇼 로진라 are we prepared for it 그라 아리 저 바기다 레리 너 opinion 나 그라들 레리 러지 그 시상이 Ithum li experience na tammi hai ni rai zai chot la ge Ithum chot re ka Haorei, Khanajawi, right the sa aina, as you did have the Jubilee by me. Shim show volunteers show role about prepare side of that. Psychological warfare the period. As you were science and technology, Jubilee card, powder, color, power dynamics. Na chỉ chân là gì phải liệu cái đó India cái thay để sang đặc sang là cái rising power đó bao thuê đi còn thuê khai đi cái là gì vậy ship bay này ra cái tầng thật khai cấp thật khai mà sao à thùng nè Ithum li mất hàm gì à tribal stopping cái là ethnic grouping relation cái logistic support mi là cái Ithum li shimanhaipaiya sari hi Kapai function atam hi thara Ithum ne prepare sa ki jiva hili economic front na self sufficiency ba layer mi yur hivan tu limani freedom of speech and expression la enjoy sara lim kala kshak zaba ngrin mi dina rai nam sara lim mashun la ngak lim chuvang na Ithum we alung li le tam khui kai ping nationalist group la pai overground civil society organization leaders ping la pai Ithum na san kham rom hi tar kan ne kani Ithum na san kham rom hi le Ithum meeting of mind ning kham rom khale tharan chili Ithum pang shap ji hopo ki ni ariya tam hi thran Ithum human resources tak le university le lecturers sadly professors team tak le scholars kadi for tak le Ithum phap dang rumai ga we can reach out to the rest of the world club financial with problem challenge hak analytically ma really Ithum we main down district headquarters international financial platform ak lamli mani robust banking system lamli mani Ithum chọn bắc ấy nè pen sai cả live show mình thuộc cái internet nó giật cơ transaction của tôi mà stop sai rồi cả chọn bắc này cái gì thế được cơ Ithum ayah ni pun tak helping kalau shimli le tak helping kedua ngurung lah ke mending ke ka thara Ithum jeli macam bata bata we kar je kamu dia berada di situ kemudian li Ithum na thế mi yor gazahi pesa rak sampang thami ngalay yor gazapin chumay khar sampang thami Ithum marang li ka aji vaga da mai ni le kya tha mashik to thai sal hong je no ming le kya tha mashik no ta le sal dal mang li iba hi tang khul nau ne inaka nau ne jai ka ngamuk ja nai ka na ni wi na shi shim khur wi relationship kik khala record mi yang ni chili na le na ali na bichang ni simam lai jai na Ithum na phap dar ji ba have a collective interest involved sadly common vision ang later pa sadly
Atam hitra. Ithum ocha sa da living. Ay thala ay nadam. Naurali. Shimli ni kakli. Ithum we meaning. Parliament ni lepai. Assembly ni lepai. You are shok lang na. Ithum we interested representation by some say. Natum na jim sa thran. Keban na sa le. Tang hun no. O ima you jat khang de le fla ithum we mission no di mi fai. Malay lu de. Ithum samang ran economic hui bong li development project kika ithum samang ran de mu ga moral lu se chili fau chup la bom no se assembly li pai parliament li pai ithum political interest la kashmu la na represent sa chimne ga no business na yu ne na parliament li kala assembly li ithum meaning sa ba ne ka hi khamai na athum masa the mani masa rer mani si mani lak mani athum sasha chungme da sabu ji hanga kala ithum hili scholars king lai da lai to ma hi ilimra home ne ili bahara mani machi se ithum we have obligation to our society hiva ithum li threat perception le le ithum existence li challenge sa le system hi yanga atam hi tram isumna theji ba no hi lema mangai na raw thimani la purpose aha le ka mi yuri la purpose aha le ka raw thini jaina purpose hi Yuimirin na mi yuri purpose hi musun ka ringra ji maning ka thran yes we can make the difference itumna kanachi chingrash hamri in the original question as the next answer is the originally representatives being in the scholars way roles and responsibilities still like I mentioned some here originally in a the CSO speak it will Tangkhul society but CSO speak really a calabainately it's a good the roles and responsibilities in Talabina quizzing over it society wang the way wagi by the card day shop the card are we lately CSO leaders with CSOs exist other in Talabina Tangkhul frontal organizations speak with roles and responsibilities say kada later kisaran maran that's the thing I could chimam chila other existing institutions for example church kada church associations we are really conflict hili particular salaga or in general Ithum society that roles and responsibilities see kiti kata saran maran do are we at the decision kuila glat on sadly he at the position later later justify sali kom sali close the thing ka thing maybe question he interesting sadly sister's wife should be above reproach. Seriously, role he sadly. आज यू यातम मिले बाइबर तम बुखिपिंग न थान लगा होक कसा कची ही राजा बिंग ने याव नौ बिंग ले साज थे ला देखने अथुमाय अथुम मना का अथुम न खीमोरा थोड़ी लेता लेके ची चुगमी फेवगमी होक कसा ची इथुम ले तम योर ले पंग बाप मुरे church platform में अथुमा रहना का chuming rock laka, pelming rock laka. Yeah. Rawi mangali lo him manda. Ito min them sabay mura. Such day mure. Kaganyali CSO ping he. Civil society with leaders ping he. He QE1 CSO with platforming something the club he. Akhlat the tiran. Tangkhul long. Tangkhul interest. Jubilee kia, Tangkhul with platform, civil society with platform ni, na, bangsa le lakan naman sa ni. Hiwi alung hili, Tangkhul na ping, jo itong we, moonpun, zungpun, kasi ne, ajapon, ram li, ungnao na, kakasiru, ayin la, prajabing na decision kuila ko, ithara zizi. Jikatang ragzak kahai. Decision di Tangkhul long na adam li issue shock that li mani ka ship kimre decision push kimre chigata adam with decision di bo khwithuraga Tangkhul long khle relevancy darkar le same thing kadam na wing la athum na sada li
Yes, kadam now organization in dynamic sala ke. Ka kadam now hina cumulatively kathada dam hui bang the san by san priority objective party confused besabai. Atum na politics lin involved sai high issues only common interest only atum involved sai. Ka atum business had more thai president platform ji secretary executive platform ji confused besabai. Shidao long la. I alo hang dao ke mai masala dam no ke. The Jubilee check sing ham ning le. Kan the Jubilee role ji ka shung la kai ne. Beyond Kapai sas. Kan the day ba ka ba Ithum the tip long ji ji ba. Dam ko no bing hi mo ko dong ke thi le praja king yang le. Yo, pa le shin la. Iwi ka ta na ji hi it respect sa ta ka le. Adama da wi ka ta na bing ji don't taste. Awi kang zan yak le sal la. Chi amang wi mening la. Ara dang hu wi interest percent sa ta le. Dam mi tran. Ais oja hina pa mai le. O hi ta se ji. Ko don't taste. Mani ga mi a ka wi ga ka shung ji ni issue sa wi le ka. Itu mi greater interest blai khai hi. Itu mang sa zan nak ke. Chana yeri bing la don't taste. Ka ta la bing la. Ta te ma ga na ta na. Ta ga itu manga wa mi le ye shi san. Okay, you share it. In a right question, Jay, are in a crown, issue question in his Dr. Yuimirin, while in the hand for widely between CSOs being, between politicians being, in other institutions, yes, scholars being done, I think that situation he specifies or in general roles and responsibilities. Good other legs, and I don't it what root being he prioritize Salah the lake. I require Worso Zimik dimensions, have I had personal interest and around Salah lake. It may see so spring here, vision later, what Salah like to Tangkhul as a whole we want. Haorei any CSOs being young Kawati tran issue later, young Masala, including Haorei churches, Ithum. Boko young Masala, Jubilee, the Hithada, it will be being at home with hands in the shoe. I don't like good other later, it will be Palmer Doji, Kashir Sam. Haorei Naga Pistock 1964 he Nagaland Baptist Convention initiates Saturday Church Nagaland Jiwia Dumley Nagaland Lay Rod Kumran Ithum Lee Jacob Belay Rungsai Nagaland Lay Indian Shibai being suppress Salaga recreatively Saturday Jack Rod Kumranji Ithum Lee Marashum Money Jadamli Nagaland Church Katani being the Hopo initiative Quimi. Jita go Pistock Jesus and the Hopo. Manipur his Union territory won the Atamdi, Jiga Indian independence, some upon that Atamdi made in our Katan Samne, Jimmy, Chief Commissioner of the White and the Dabing White Mayan, Ceremony, Adamji. 1940s, 50s, 60s. Chile, Tangkhul Nagalong in political organization with the visa. Beyond Bingwa. Kerr, Ithum be Wanga, Kagan higher institution Naganabo. Tangkhul Nagalong, the Tani, the Forest Act, Kata implemented in Jibaji, Saplagina, Tangkhul Nagalong, the Tan like a side, protest side, even forest we. Kiga Shibai being Jilila, Mumu, Lagala, Jitana Akon the Shoki. Jena, Prime Minister Lila, vashumkha letter Lagapi, Jita memorandum the Tali Missile. Jena in Haorei Manipur we Kiga our Village Authority Act 1956. Jili Rak Fogan at Tangkhul Nagalong, having a girl. Hiba here Ithum we customary law, Shianjikan, Sashiman in the Southern Planet, Ithum Sum rather Jenna, our Tisandu Kamli, hung the 45 Sade. Haorei one way. Later the situation being so customary law codification meaning at least do ye and hammer on the lake, Sajika Pishowe. Ji Tangkhul Nagalong Tani, informally first meeting the agent, Long Be Lila, Atum. Meeting the Nishiga, 1957-58, meeting the Nishiga,
当初中国大陆的这个家人的这个他 political consciousness identity 好不不龙可能龙个神就他的就为他们这里当初这个他的个对那边来啥呢 population 的这样的啥呢可就他的当初龙的他那个赛这个他最拉边呢一种为个 lady 一种为红的 threat 来个我送你个钱一种为西人之间的 threat 来个我送你个钱啥赛一种为龙边的当初那个龙的白是那龙的白个当那龙的白没呀那龙的白那龙的白一种为龙那为 problem 啊个嘞 he creates the raksa tradition 这呢ra shumai ro ji hor tsake ne sien ji kan we ithum sien ji kan we problem ne ji ba ba me maram ga long hi le sa ba me yuan long de tang le le sa me ji we mong ne ne ran ge ji we de ge me ka shu me de he me de sem we ka ji ta le tradition ne ra shu me ki wang ne ari we situation ni mong sung bai thu le ji ge kre we awai we adam他的伊朗个代1940s 个代 50s 个代咧 some 50s 60s 希腊个代咧啥的啊人都么是人人去个搞开的这个电影里的那个啥都没现地干的不是就会弄一种会弄到 main problem 个啊 boundary 梦完的米安那弄会 boundary 那去啊同会 role 那去啊同会 function 那去几个几里等那个等到弄的生了DNL we role we function boundary na ki arret actually ada arret masere ada limitation ji boundary ji we alungli sa go ki gi no ka mi so me ji ga boundary lum le tu da shi na long le DNL ki le sa bai ka dam na long le DNL na sa ran da sa bai DNL le ji da go jiao ga da一种 long now 他的期望的那结果了，跟他的阿瑞为他的 economical political social situation 的那个什么，跟他的，跟这个他 long now 成果了，跟他的那结果了，哎，个东个啥西蛮好些，没啥办法的 tradition 的 build up 啥种嘢呢，跟期望的那种成果了，跟他的跟个阶级，跟他的好不了，跟他的那结果了，这个他跟个节目来个个，阿瑞 unpreparedness 阿就位 unpreparedness 他的 next issue 让说的呢，这个他阿当然阿拉啥呢？当不中国个节，even 1990呢阿就位2020中国个节嘞，以1990阿东吉那的一种的 high school 里头在，公家来说阿东吉，village 科个级的，就后来路线的 volunteer 说的，就阿东的。不然 volunteer 做不了的呢，一了啥的，而且为了想的，那些想的呀个，那么复杂个想为之类的，就把个 volunteer 看弄完呢，一些想的偏啥民族这个这个啥，就跟这样的，每一种的他的 nationalism 为 for example， 当初有为一代的，就可能外个，可能为 passion， 可能为 nationalism， 可能为有为灵魂，就跟这样的。就要提出的一种的，跟他的龙囊跟他的这些。OK， 你写的，而且各种家，而且 long way CSOs 比我的，同 roles and responsibilities mention 上面的，而且Jubilee Shaokhai的呢，那一个这 question 是，假如 long 那我去，我啥子了？你同我们家那个呢politicians 兵。Churches being, scholars being, journal itum related different institutions being he. Atum roles and responsibilities je hiktawi a situation hili kiba meng sa sara. Atum na aruri sada clay vada clay justify misalido atum sada kila. Kata da sang sang ngai jin no opinion la. Share samilo. Ni share question je interesting sala khane je ne hipai ba mutukra da sango de tyo hum tingai de. Ka da shi ge. Okay. Ar hlim dialogue na ina ta mutukra. Idum tangkhul hili come ho 그지 띄우가 뭐 죽을 시지 봐라 알아 이 덤이
可么好一怕人呢，格里怕了这个丢个人类改变呢，politics election 个宁可爱哩，然后怕事儿就得了。因为这呢一里么足够这个吧，啥事不是么来个吧，个了啥爱有宁人这个，看个得儿么来个吧，election 看不里是哪把人家听得么得干么事，一副人呢，一副他的，说脑里可真啥的他方面。Kum kali election ahli constituency ahli pesa hida de crore ne hida de de ara hiba he cha da hida ne college no ukhrbali linga me olse akpa ne khamo hoji az election ga we khamo hoina thochan li khamo thochan na li shi ungi ji khamo ho hing de de inara itumi tangkhul pi khamo ho ji li ashi de mu chu shi ji da ga sal li az mai ga ngai ji na khana wa musa tu ji district khang daily vai na college ngate the surgeon da issue fully sentinel central self le particular le deji chungmai kharan na wo wordam is no pokte yo ji daw gi dar chungmai kharan khai ka ji da da ji ka za ji da da khle da thaili you know politicians mi ja thong da sa la kra sa ka shap kala ningrin ji ma le ga ba ma ga sa na pham mai Gala gala atumla kisakui to Yugapo Shile Ungodala. The Jim personally, without any theory, philosophy, he Mazanga, hang over hill, Mike Shian, Jenichibaji, Jivakji, Tata, Shamda, that the crown he shook the village to in a high yoga. Gala ara church with yoga, ara humora militomikum to Zinina. Ara itum with churchy, Vareshi Sada Ray Sankrai, ara Rurgasang Hilly. Atam ngavadle kareli bang shishimi sa sai thingshim wa sai as we totally church just be guchunga wara chekshim rasa rock thire paka building he church guchunga he ara jena road marat takle he ara chekshim rasa oge the kareli otphun otmanga wa sa the chiling hom gazat lungli tada lunga sana le lega mi khang dei le mam chuk phala talam chuk sai talama chuk ngai ka az ochi usungau gi da ara otphun khang veng me oda mi li question ka sala ki sala ji tha wa na association tai kai da khila ji tha we sharup la zanga mangam lei thu la ot manga mu lei thu ji la ki ba ji question sa ji ta tha kha atum li ot manga khi mi rkhla je ga ithum mi ari hi society hi ar thang we da ithum li state na packing sai la government ka ko to mi lam lei thu gi da ara school college ktai school bubble tada lei shapare college a khni hi churches me hina hi ba hli yang ji shot sang laga otsa ji jiba yur wiwang yar wiwang society ma pha mai ji de dil mu chuke senda tada ara hili matai la kina ji Maklay jina itumuli sazi the clay. Atom will eat your hang sang okay. Can we thought we buy Liza? Can we thought Ara hita heli can we thought we kept rally I know. Look at itumi Ukrul Jili Jose Jansam Satan. Ara hili Lansin Hila University Mule together. Now snobbing a yarly vaktam, he Lansin Kuchunga long shock henny. Ara Jew long shocked in the Unsazimron Laga issue hili. Matai lagina like Kapai or Tamshige, take we gay, Tang May Sankavai, Galang San Ye sa that Mikumo Sada, Tang May Sankavai Givi, Mashan, culture he manga lak to you know. Then are he come aside he upon Kangate Kang Day Day Naja, young Gashina being a program to Sam Lapai, Pai make harder Razango, or it to Mikumo Sada, it to me, Pui, Ninkajam, Kiki Tadaya, Mikumo desire. Jibai lipai lagana doesn't he could chunga tidley. Jenum, Thailand, can you talk me hang heavanava? Jo Atam he young maman, young ralaga, itum naninka kran, atam ralagere. Karar doing an aplumre, Kung jing an hour with the Sahing Saran Muxam Saplumre. Ka atam vai, Mungana laka killer. Experience ko hoji masha wila killer. Payvang poke. Ka jingana hui plumre, jingana as a dow with the Paigarmo with Hituji, like a
responsibilities ownership mu kui thei hi va itum khra thotin le khra ho itum khani thotin le hi le le ninga na da chikang ro khai ja and then so jo le ga ai so ne thanu ge da hilak sa ba hi mle mle kam ho ka pha chili mang ba ka sang ta da thei ji chen de itum khani thot ping je malung ping me da sa re thang khamai ba hi pa hi na tan le ga phekar hi chatwa hi si Okay. Okay, all right. Ning share. Every question we kanao hi in a good Dr. Jubilee. And okay. Then a kupsong yolo. Katong hi kazing room laga. Roles and responsibilities of Ithum CSO speak, politicians speak, Ithum we churches speak, associations speak. Ithum hi ari situation hi specify sam laka as a whole. Ithum generally Ithum hi kathada leiran do maramba wa athum na thangi jine athum na kasa khwa hi li thum yaru hi na katom laga zatki jine ka athum hi na kathada salak le justify sa le la athum sa wadak le is Ithum no opinion le kathada thei observation le kathada thei khu ji share ka sam. Okay. Point here, iba tata, kdeo ka mawak shungji mzan sang ke gijini, ibaba ashikutum na hangsere. CSO wen hapokos, ara itum na kyang taran CSO ari we itum we li lay the clay, or church we or representative we role hi itum na kyang taran. Itum na saki gijia, itum we identity, itum we nationalist movement, itum we aspiration hili, compromise sahai laga. Politics of governance li
ไม่ได้ก็เท่าอินเทรสต์ที่โปรโมทซาแล้วก็สร้างเอาได้เลยข้อรุมบ่มแล้วก็ไว้แล้วทุ่มในซาดักเลยจีอีทุ่ม identity politics ว่า compromise ไม่สร้างไม่เสียพาเลยก็อีทุ่มนี้ก็จำกัด development ว่ามุขยุงมีแล้วก็ไม่ได้อินเทรสต์ไอ้นั่นสัตว์แล้วก็อีทุ่มนี้ example ละก็ซาดาชิรุยลิลี่ face in อีทุ่มนี้ขี้ก็จำกัด development มุขรามีแล้วว่า he ไม่ได้ไป project นั่นด่าValley and Hill divide layer 的这的一同的经济可外 platform 上可没得，金融经济木了双负上没有啦，喏，可迄里啊同没里了，一同的拍打米是阿克里个，一同当苦恼，啊同的了 context 阿克里，啊同了，做那个能还得来得看还吧。ไม่ได้เป็น politics of dominance อีทุ่มเนี่ยฮิสาระอีทุ่มเนี่ยอาจริงนี่เราสาระก็จะฮิเลยพลงได้เลยเด้จิมนี่ไงทุ่มนี่ development ไม่มีอาทุ่มเนี่ยข้างมังนะค่ะเจนน่ะอาทุ่มเนี่ยเนาะอาราบะ democracy ถ้าจะ function สาระแล้วก็อารมณ์ with decision making core key post อาทุ่มเนี่ย sincere แล้วก็อีทุ่มนี่ถ้าจะจิไลน์เอาตั้งเลยเนี่ยอีทุ่มตั้งคนเอา IPS ช็อกตั้งแล้วก็ police อาขบา top ranking เลยละมาจังสักเนี่ยอ๋อ chief secretary เลยมาสังเนี่ยฮิไม่ได้นะอีทุ่มนี้ไทยๆเลยก็สาวเนี่ยก็ฮิวิอาลุงฮิลี่อีทุ่มเป็น representative มิ่งเลยฮิลี่จังเลยจะอีทุ่มเลยจีบาจีเลยพับตามีอีกทีนี่ก็เลยลังไม่ได้ทั้งครั้งแต่อาทุ่มเลยไม่ทราบมาดีก็จะโชว์เขา election นี่แต่อีทุ่มเป็น moral อีทุ่มเลย responsibly indirectly ซาดเลยเด้อีทุ่มน่ะอาทุ่มนี้ขมุชงว่าสร้างสักสิ่งก็อีทุ่มเลยไม่ทราบมาคุยสิอินนั่นแหละสติสักแห่งเลย election อาดัมนี่ที่กันพิงจังเลยก็ไม่ทราบก็คุยเลยละเท่จังที่ตาเขาว่าอีทุ่มวย society ก็ท่าแต่ว่าอาทุ่มนี่ละอาบังมังมันจะสวอีทุ่มวยคงวยเลยอีทุ่มพับตั้งมันใช่ก็ขนาดว่าซาดอีวิเทคว่าเลยอีนักชิก็โอเคอีทุ่มวยเทคว่าเลยตั้งกุลีก็ท่าแต่ว่าสิ่งละจะก็ข้อกักษา unity ที่ตระการใส่ก็ข้อกักษาทารัน uniformity and define มาซาไปมันเรียกจังข้อกักษาจะก็อักขายนะก็จีนมันสุดไปมันจะลักขก็จีถ้าอะไรก็ใจจะลาย uniformity จีก็จีบ้าอีทุ่มนี่จีตาสักแล้วเด้อฮิบ้าฮิว่าอีทุ่มน่ะ philosophy ก็ทำเลย monism เด้อบ้าเว้ยก็จีว่าเด้อdualityเคลจีมันเลยลุยจีละ east เลยก็ west west เนี่ยeast ว่ามันเลยมันเนี่ยก็จีมองเว้ยจังก็จังนั้น west เคล east เคลวังเด้อ north เคล south เคลวังเคลเด้อยังตั้งขมังเคลวังก็หอร์เคลินเด้อก็หอร์มังไอ้เจ้าก็หอร์จิมังที่มันเลยไปสิเลยตั้งขมังเคลวังก็หอร์เคลินเด้อเช่นอะไรอีทุ่มน่ะฮิลี unity ฮี within the understanding of within the parameters of diversities within อีทุ่ม society เลยจี respect สับหลังฮีจีนี่แล้วก็อาขณะอีทุ่มวิลีขวัดอาขณะ problems ฮีคิดเลยจีก็ problems of recognition and autonomy he at the level of individuals or long now le institution le he le de itu matang zek rok le saran kajijan saran institution ba jin saran masaran kaji hi ngaba phonggi jini I hi Jubilee ne ji ishawan ili aming phok mi khaine jiwi khaklat wa ili church li aming chikhat laga phok khami taran I hi ine ji recognition a khami ne wo ta long now recognize sa la le ji kha I hi in sa gi ji ot in sa khangai ot ji la sa phong de autonomy hi tarkar sa jitla kha I chungwe wa ka thakla ji kha ishawana abavu ni ji how 제가 decision 이거 너무 이샤반 크리지 이위 space 만 레지라 다가 이위 링더 클레 이리 recognition 미가 이위 닝 장 마사가 이지 이락라 그지 고션나 하라다데양 힐리 젠 히위 이슈 히 tum당 홀리 그좀 클레들레 롱나우 빙리 recognize 사게 히지니 아tum나 사란지와 autonomy 지 미란지 미게 히지니 지민닝 라 그동 institution 나 kana 싱하이 다란 이tum 밀리 콕콕 살람람네 히위 제나 आज ये चुम्बली खोक साही सासे का diversity जी appreciate सांग रोक से नतेंग ते दखले जी क्लारो भी इन हंग दखले recognition आई ना autonomy वे कान खना जी ले आई का इतुमी खोक साजी जिंगली खाई जी राशा पी जी okay नहीं share इन खनाउ सा द कुइर डॉक्टर यूमिरिन कपाई ले issue discussion ही yes लुंगसंग लागाइन आतम का संग खुएरे मिन लागाइन तुम लाहंग में होगी दा एन इस conclusion ही अदा album jilla ina nali space mi oge minute khani kuilaga Ithum Tangkhul vision hi Ithum Tangkhul as a society as a community hi thada no vision ni ka thada thai kuigla
10 years 20 years down the line hithada chat wang sangai ari leida klei hitha leng sangai ko hitha sang sangai ko gi kana wa message sada na 2 minutes ko ga issue we concluding remarks sada ko sai jo ni share society aga yuraka jause yuraka hi yuraka sada ring re je ga self sufficiency self assertive sakashap le flung re 1970s 80s ithum raga le che jam lak se tang khul ko jam ko bai ning ne khaji thal la ithum we naka nationalism Yuru nationalism je phung shap de ajiwi octothili tangkhul Shangrei ko bai ning ne ithum hada ukruli 1990s le kapa madam le pai kin dang dang mu chutte pai ki ana thawei hi thai ge ji de kha chi thala la ithum we labor na ithum we bang na ithum na ling ko khui ji ithum na shom ka sang je na ithum sa ma nge ot la sai ka chi thala ithum jiwang na langso shepe aju we okto chili dependency mangai ro he we dependency complex na dependent economy he na ithum we yur ka thada ring rikla ithum 20 years down the line jidle he dependence ala ga ithum ka thada kachi ka tha yurung sa rikla yur hi kina sem khla je ka wa ithum na myon ra shum ga haya ngishan mutwi ra shum ga haya twi ithum na zat nara ga haya ithum we tradition hi bing hina yur aka sada ka sem ne ka twi tangkul twi jilo tangkul twi hila shimanhaipaiya gi je twi endangered language akang sadle ngishan jilo ngishan en tangdala kya kana ithum tradition ni thedle da kya kana ithum ngishan hi le sakta khuidle da hi sakta mu khuitula ngishan le bai kharjan jilo hangrashum ga he kharjan li la sakta mu khuitula ithum yurwa shimanhaipaiya gi je shiman bai gi je yur aka ngsadle da khui pessimistic salagena kumjo gui dimning ne kha ithum hithada vashumkha wa tangkhul li adam aklia shiman ga bai marama okthuli shiman khai yurwa chungale ba mai thermal bai yul bai le ba mai chigathala ngasa bai da muchu kai okay ni share ishi ajui issue hi complex how gi da ithum la broad la sa ba mai chawi da atom la jang ba mai kha salan thum na min la gaina hangran bing je hangshok mi wang chung ga ning shi ring pai ajui to viewers bing chung ga thum we hang hai ju manga aina theising ku wi sam phang la gam ta la in thum ka thana bing la athum na hot na dak lejli matham kar da salaga sawa shabrei da phaninge ning sheren thum nan thum ka saka tam ku shok mi la gam thum na thei ku khui in thum na sangsak ngai ji generous salaga ne shera sang hai chung ga ning shi ithum episode ka ngurung li shit lagra ga ji han le next li samphang li shit sei ning shi share ko ji hang ga ning share ji hang li shit le kala ajwe episode li rang rum khaya viewers min thum sai ko le ning shi chang khat kon thum li la ithum na aja daily li le da klay scholars being advocate chang la ga ithum are face da klay issue kala tangkhul as a community ithum na face da klay issue being chung ka chan phai sai re ithum na theising khui ka pai tam khui ka pai mang da le kana ka pai ya discussion akang salak da le atum na share sa da klay hi individual wang maning mane itum tangkhul as a community hi kra da hak sang re sang pai ra ga ji burden ji le la ka share sa da klay ne itum na ngana khui da klay hi itum ka ji ka thana personally attack sa da claim de lam khui mi mra da khui ithum matha sang khawai wang ithum wa alungli yes there's always a room for improvement ithum kya ka matha da sa sa lam matha mai da sa pa apong le ji khui laga ithum ka thana ping ro no na thum sa da claim le ka tom sa da matha sang mai ga pa apong ji observe sa laga suggest ka sa ne advice ka sa ne ithum ji khui sa kala yaru ithum ping na la hang da claim hi ithum theising khui sha khui laga ka thana ping le ithum ka tom thei mai laga ko khayang ka sa laga tang khu yur haksang raig sang yurung sang sak se kuni thot me ithum wa tam na arihoni karnau pingli yes khayashi se
atum ke than jili itum la katom se itum khuni thot ping la ma chang na rem ha se future here itum win itum la saran waran je itum nga chang chat hala kala sa se itum kho yang ka sala ga church la jang se csos ping jang se politicians ping jang se itum scholars ping gatam naw ping yaron la ping itum aba bak tong ga chang ka tangkhul yu siam ka se gi khana wa sa da ida da hangai itum psycho li ning share next episode le itum psycho sampang share shit se